Assalamu alaikum, құрметті біздің Мушту YouTube каналымыздың қатталушылары. Бүгін біз Өзгөндүн Борбордук мал базарындабыз. Орта Азиядағы ең чоң мал базар. Оштон 50 км, Бишкектен жөнөсөңүз 600 км алыстықта жайгашкан Өзгөнгө келдик тугандар. Мынакей мына бүгүнкү базарда бир төө дагы чыгыптыр. Бул төө азыр бирок ээси жок экен. Сатылат экен. Азыр баасын билип биз айтып кетебиз тугандар. Андыктан биздин канал менен чогуу болуп, жылкылардын дагы бааларын билиңиздер. Мына тугандар өтө чоң төө экен, нар. Бул төөнүн ээси тилекке каршы келбеди. Мына сіздер көріп тұрған бей 70 000 сом кемі бар екен. Шындай қатарымен тартып кете берелі. Қанша қалынды, қаншаға сатылды базарға кіргенше, жылқы базарға жеткенше. Қанша болды? 70. Мына кетуанар бұл жерде бір сода олдады. Шул жылқы 54 000 сомға балан отатқан. Шул бей. Бирок сода бүтүп калды, сатылбады тугандар. Мынакей тугандар, жылкы базарга кирип келдик. Азыр жылкылардын балаларын силерге тартып көргөзүп баштайбыз бүгүн. 18 ноябрь 2019 жыл. Азыр канчага сатылат, ушул жылкыны силерге тартып көргөзүп берели тугандар. Өзгөндө аба ырайын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Күн кичине айланып, калтыр 71 000 сомго ушул жылкыны баалап атат экен достор. Азыр сатылабы же сатылбайбы? Ошону көрөбүз сиздер менен чогуу. Жылкы чакан гана. Азыр наркы жагынан тартып көргөзөм. 71 000 бирок бербеди, колун тартып алып коюшту тугандар. Эми азыр да аз-маз тургандан кийин дагы башталса керек бул соода. Бул жерде мына жигиттер соода кылышат. Ушул кызыл жүгөн атка 74 000 сом берип атат экен. Бул жакта да бул аттын соодасы бүтө элек пока. Бир жерде эки соода болуп, экөөнү тартып көрдү. 75 000 сомго уже чыкты тугандар. Улагы жок дейт. 75 000 сомго чыкты. Аксыга алып кетебиз деп атышат. Өзгөндөн Аксыга. Аксыда дагы жылкы арзан деп анча-мынча биздин катталуучулар жазып калышат. 75 000 сом бирок сатыла элек. Бул аттын жашы 7 жашар экен. Мына атты караңыздар, жалын. Аябай узун жал экен ушундай аттар. Негизи жорго чыгат ушундай аттар. Алай кунат болуш керек бул дагы. Алай кунаттар ушундай узун жалдуу жорго пас келген болот. Мынакей тугандар, мына кызыл жүгөн ат 75 000 сомго сатылды. Аксыга уже кетти. Мынакей жанагы 71 000 сомго балан аткан аттын толук түзүлүшү ушундай экен. Азыр дагы баа күчөп, кызып атат, кыйкырыктар чыгып. 72 000 сомго чыгыптыр тугандар. 1000 сом кошулуптур. Мынакей тугандар, бүгүнкү Өзгөндүн мал базарындагы аттын санын караңыздар. Бир чоң улактагыдай эле аттар аябай көп кириптир.
Азыр чоң аттар, улактын аттары жана жумушчу аттарды тартып көргөзөбүз. Ушул ат 63 миң сомго сатылды. Чакан гана, кичине гана ат экен. Жаш ат экен. Мынакей туугандар, сиздерге ушул эки асыйдагы чым кара түстөгү атты тартып көргөзөбүз. Жашы эки асый экен. Азыр бул аттын баасы канча деп атат экен. Сурап беребиз азыр. Бойунун бийиктиги примерно 1,60 сантиметр чыгып калат. Мынакей туугандар, азыр бул атты 110 миң сомго бербей атат деп айтып атышат. Бул жерде соода ушул жерде башталды. Мынакей туугандар, бул атка азыр 110 миң деп атканга 111 миң сом кошту, бирок ат сатыла элек. Yaşadınız mı? Çağılır ege. Ama burası oldu da ege. Ama bir olsa şunduk at buradan. Мынакей мына атты мактап атат азыр. Шундуктуу ат болот деп. Qancha olib turadi shu? 155 ming so'm. 155 Mынакей достор, жазга бышты экен бул. 155 миң сомго алыныптыр азыр. Өтө сынын караңыздар, келишкен сындуу. Азыр Кунан малында экен, ошондо жазга бышты болот экен. Мынакей бул данчактын аралашмасы бар экен. Так. Өтө сыны жакшы экен, 155 арзан. Арзан алыптыр. Мынакей туугандар, 155 миң сом. Мынакей туугандар, жанагы төөнүн баасы 80 миң сом экен. Бул жагында дагы бир кичинерак төө турат. Бунусу 60 миң сом экен. Ушул чоң ат. Азыр жашын сурап берем, баасы 250 миң сом деп атыптыр. Азыр жанынан барып тартайлы. Мынакей туугандар, жанагы кара 111 миңге чыккан кара 113 миң сомго сатылды. Ушул көк ат 64 миң сомго азыр сатылыптыр. Бүгүнкү базарда сатылган аттар ушунчалык көп болуп атат. Бул жакта да соода жүрүп атат. Мына 250 миң сомдук деген жанагы чоң ат. Жашын сурайлы ушуну. Мынакей туугандар, бул аттын жашы азыр Кунан экен, жазга бышты дейт. Азыр эгерде номерин берсе, номерин алып берейин. Дос, каяктыкы бул? Каяктыкы? Таролдуку. Номерин берип койсуңбу? 0771 менен 55 57 36. Мынакей 250 миң сом экен. Бийиктиги. Бою канча чыгат? 1,73 бе? Мынакей туугандар, 1,73 сантиметр бою бар экен бул Кунандын. Аябай чоң. Азыркы номерге чалып кайрылып, Кунанды эгер сатылып кетпесе, баалашсаңыздар болот. Мынакей баклажка ташталды. Баклажка талашуу башталды туугандар. Азыр кызыктуу жерлеринен тартып берели. Ким билип кетет экен бул баклажканы. Бул
Мал базардағы ең қызықты жерлердің бірі өзі негізі ушул. Bir uақыттан жығылып кетейін деп күтіп қалды. Daha bir baklaşka taştalım. Çekin. Alınıp ketті. Мына ушул торат соода болуп атгандар 95 000 сом берип атат ушу торатка. Аябай жакшы ат экен деп. Бул жакта да макталышат, бирок аттын ээси 100 000 сомго акыркы цена дейт. Бул жерде элдин баарын топтоп соода кызып аткан учуру азыр. Азыр бул торат канчага сатылат? 100-гө чыгабы же 95 бойдон кетеби? Мына жерде айтып аткандарында болуп калдым, бул убагында өтө жакшы баага сатылган ат экен эле. Толук маалымат бирок чынында же калпты билбейм. Өтө жакшы акчага сатылган ат экен эле. Мына жерде бирөө айтты, бул атты Жаныбек деген балбан минген ат экен эле убагында. Улакты өтө мындай жара турган ат болуп жүргөн экен, азыр деле ошондой болуш керек. 95 000 сомго бааланып 96 000 сомго чыкты азыр. Мына кеткендер азыркы тораттын баасы 100 000 сомго чыкты, бирок 100 000 сомго да бербей атат. Соода чота бузулуп кетти окшойт. Элдер тарап кетишти, бирок 100 000 сомго чыкты туугандар. Ушул ат 88 000 сомго алыныптыр. Жаш боюнча алганда 2 асы экен. Мына атты сиздерге тартып көргөзүп коелу. Жерде Кашка. Атты канча деп атасыз?
150. Жашы қандай? Ekası. Құлаққа жүгірі? Kulağın işi. Гарантия. Yürü var. Қаяқтың аты? Çalpak başladı. Жалпақташты ғой. Мына кетіп жалпақташтың аты екен. Аға, номеріңіз бар жоқ па? Бар. Беріңізші. Ya, at ekasına böyle olayım. Егасында мен. 0559 менен, 14 14 43 45, а? Мына кетіп 0559 менен 14 43 45. 150 мың сомдық ат екен. Иши улағы бары жайында дейді. Гарантия дейді. Ушылар 78 мың сом болып тұр. Қарады. Дағы кәлі ашталып кетті ортаға. Бақылашқа ташталып тұр. Ақша мына семішканың вкладышына ташталып тұр. Баклашка емес, баклашканы себебі алып кету өте оңай болып қалады екен деп шындай. Жылтыраққа ташталып тұр. Kimi kaldı? Мына бұны да алып кетішті. Мына Ақжалдың дағы басын сұрап қойылы. Басы қанша екен Ақжалдың? 100 ба? Жашы қандай екен? 4 жас. Мына 100 мың сом екен жашы. 4 жаштағы. Жаңа алсыйды олып қатын шында. 10 man olur. 150 ба? Мына кетуандар азыр сіздерге құнандарды тартып көргөзүүнү баштайлы. Құнандар аралаш, қысқасы аралаш тартып көргөзөрөбүз. Азыр мына сіздерге көргөзүүчү мына быйыл құнан болуп тур. Өтө мындай сыны дагы келишкен. Ийиктиги дагы жакшы құнан екен. Құнан карап жүргөндөр болсо, азыр мен номерди алып берем. Ошол номер боюнча чалып кайрылып кетсеңиздер болот. Номериңизди айтып койбойсуз ба? 76 men. 776 менен 37 36 84 84. номерине чалып жакшы кунандарды ушул жигиттер базарга алып чыгышат. Кунандарды тандап алсаңыздар болот тугандар. Мына бул кунандагы жоош бул кунан, жоош бекен. Минге болуп үйрөндү да азыр, а? Кадимде үйрөндү уже. Жүгүрүш кандай экен? Жүрүшү жаман катышпайт. Зор, а? Мына тугандар. Бак иште тапканда жакшы. Андыктан чалсаңыздар болот.
Жақсы екен. Şuradasınız. Şurada. Demir. Üstü bu. Şuradan kanday. Reklamatörle cüret etkesin de. Malay, o tura, tiket tura özün abi. Ha başka bir. Daha bir bola tartıyor, al başka şey. Ne zaman bunlar çıktı sana burada. Satılıp тұр жақсы да? O şu togat satışında belki kaçta 230 болып қалды. O 200 de vermей tam burada былтыр. Бермей қойып, беріп жібердім де аттың өлтіргенде клиент жоқ. О жақсы болды. Архангел клиент жаман көп салады ғой. Sana reklama толып кетті. Толып кетеді. Түнімен әлі екшкен бірдекеде іштегенде болып қалды да. 2 күн тұмады. Оператор болып. Оператор. Birisi Alapak'ın sıraydı, birisi Togat sıraydı, birisi Dertmişti. Satılmaydılar, 300'e sırasında. Paranıca. Бұл дәділ, Al derdiler. Al ben geçen maçta işte aldım bu vakta. Сол сұратыңыз бар қол. Ол вақытта алды. O. Ben zaman. Байлай кап отыр. Тартып қоймайын ба? Тұрып тұрасыз. Сен нарарақ қылдың. Мына ке туғандар. Опасно. Адамдар төбелеп кетті. Бұны қаншада отырсыңдар? 85'te ortası. 85 құнан бұл жағандай. Жақсы бойынша құнан екен 85 мүсін. Кішіне мына жерде аттардың талашы болып кетіп. Шындай жаралып қалды. Басы 85 дедіңдер, номеріңді айтып қойсың, өйгеде сатылға басы. 223 0223 менен 20 00 15 номерінде қайрылсаңыздар болады туғандар. Мынанда бір келішкен бір қара атты дағы сіздерге тартып қойын туғандар. Бұл дағы жашырақ ат екен. Басы қанша екен, азыр сұрайыз сіздерменен шоғы. Pulun kaçta tutasın? Kaçta tutasın? Pulun 200 dolar. 200. Bundan mı? Pulu 200 bin son eken. Yaşı boyunca kunan eken tuğanlar. Mınake tuğanlar temir kök tüstөгü qoçqor tumşuq 150 bin somduk kunan eken. Bası 150 bin som oldu. Arkasından görünüşü, aptalından görünüşü hazır. Bu laket telefon numaranı versen numaranı alıp verelim. Kunan kayaktıkı. Çalıvattıkı. Numaranızı verip koyuş bak. Numaranız. Var değil. Var mı? Aytınç. 79 lira. 0779 menen 74 87 88 88 numarına kayırlasar tuğanlar. Şu bunu kimge çakkan bolsa çakanarak attарды дагы сіздерге тартып көргөзөлү. Мисалы үчүн мына жерде ушулаттын басы канча болду экен? Атты канча деп атасыз? 75 пе? Жашы кандай? Кунан ба? 75 миң сом экен. Каяктыкы ага? Отсадыр? Номериңизди айтып койсузбу? 79 lira. 0779 менен Daha 779. дагы 779 0 000 а? Өзгөчө номер экен тугандар. Şu өзгөчө номерге чалып, мына кунандан багалашсаңыздар болот. 75 миң сом кеми бар экен. Мына кичине ат жашат экен, ушул жаш бала менен жүргөн аттын баасын сурайлы. Канча деп атасың? 55 кунан ба? Жашы кандай? Кыштыбы? Мына кеткендер 55 миң сом кеми бар экен, жашы бышты. Жаңасы ба? Мына 65 миң сом экен, жашы жаңасы дагы. 4 жаштагы ат экен. Каяктын аты? Ана кызыл. Ана кызыл. Күрүштүн мекени Ана кызылдын аты экен тугандар.
Номер бар жоқ па? Ömeriz var. Номеріңізді айтып қойыңызшы. Ömer айтпай. Айтпайсыңар ба? Неге? Жөнді айтпайды екен номерді. Мейлі. Bu bolu Мына көк атты сіздерге тартып көргізелі. Салам алейкум. Қандай сәке жассыз? Өзіңіз. Қаншада отасыз мұнаны? içine remonta koydu. Bana bakıyor. Жасап келейді. Жасап келесіз ба? Майлы. Бұл жақшылы жасалғалы болып тұрады ма? Жоқ, мыналар кіші. Негіз қаншада отасыз? 100 000 лira. 100-де отасыз ба? Жауыштырып өлі. 100 000 сомда отады екен. Мына көк атты дағы тартып сұрап қойылы. Ау атты қаншада отасыз? 150. 150 жашы қандай? 3 asıl. 3 асый. Bağısı pışıra kaldı. 150 000 сом дейді, 3 асый екен. Бағасы уже бышып қалды да отады бұл әке. Ауа. Бұлаққа гарантиясы бар ба? Bağıl işte. Қанша бағылды? 20 kaldı. Vermedim. Vermediniz mi? Kanaldan geldi. Geç. Битіңіз қанша? Bizim kişine var. Аз бар. Номеріңіз бар әке жоқ па? Айтыңшы. 78 lira. 0772 менен 91 83 lira kaldı. 91 83 09 а? Мынау. Алайдан. Гарантиясы бар деп отады, ушул номерге чалып алып алсаңыздар болот экен. Булакка 100%. Жакшы чабылат дейт. Мынаке кара чум кара атка жайдак мен алып тур 70 берип атышат дейт. 70 000 сом берип атат экен, бирок албага азыр бул жигит көнелек экен. Азыр жашын сурап коелу. Жашың канча дедиңер? Жашы 5 асый ба? 5 асыйда экен. Сен тартпайм, коркпа. 71 000 сом берип атат экен. Мени тартпай эле коюңчу деп уялып атат бул жигит. Ушул кунан 60 000 сом экен туугандар. 51 000 сом берип атат экен. Калтатай. Жазга кунан экен. Канчада отасыз? 55. 55-те отасыз. Жашы кандай? Altay. Экөө тең ба? Бул канча? Кунан ба? Bu azı alındı. Канча болду экен ушул кашка? 500 сом мен. 49 500 алынды ба? Бул кунан экен, бул калтатай 55 000 сом. Буну канчага сурады, бербедиңиз? 46 кылып атабы, а? Мынакей 46 000 сом кылып атат экен ушуну. Кунан, а? Мына кунан экен, баасы 90 000 сом экен азыр. Ушул кунандын ээсинин номерин алып берейин. Номери боюнча чалып кайрылсаңыздар болот азыр. Ушундай мойнун бийик көтөрүп турган кунан экен, келечеги дагы жакшы жылкы кылып таптап минсе болчудай экен. Азыр номерин алып берейин. Номериңиз канча экен? 78 mi? 78 менен 48, 48 58, 64. 64 номерине кайрыласыз. Ушул базардагы дагы бир кымбат кунан деп атат. Анчам жакшы буну калтатай деп атат. Калтатай болгондо 1,5 жаштай болуп калат туугандар. Бунун баасы 170 000 сом. Кеми бар экен. Азыр бир болсо бул колун кармап сооданы кылып атат. Мына калтатай баасы 70 000 сом экен, акжал. Мына кеткандар калтатай экен. Ушу тайды 32 000 сом деп атыптыр. Эркектай. Ушу калтатайлар 50 000 сомдон кеми бар экен. Бүгүнкү базарда тайлар
Аз-маз қымбаттай болып көрініп тұрады. Шөне 107 мың сом беріп жатады. 407,5 мың сом берді шөне. Сатылды уже. Ошо 22 мың сом болду. Мына эркектай 25 мың сом кеми бар екен. Быйылкы тайлар 6-7 айлық. Мына 21 мың сом болуп тургандар. Мынандай тайлар азыркы базарда 23 мың сомдон айланып атат экен. Көктөр эле 23 мың сом кеми бар деп турат. Çekeden eleç. Mına kogat 72 мың сомға сатылып алынып кетті. Мына ушул будан 44 мың сомға бербей коюп тургандар. Алып чыгып кетти дейт. Мына тайлар болсо чекеден 22 мың сомдон экен. Мынакей туғандар бийлерди аз-маз тартып көргөзөлү дагы. Мынакей туғандар ушул бий 65 мың сом экен. Бүгүнкү базарда бийлер 50 мыңдан баштап 80-90 мыңга чейин болот тургандар. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар. Ушу бени канча деп атасың аны? Мынаны 75 деп атам. 75 ба? Мыналарчы? Булар деле, а? Эки бозду 75 мың сом деп атат экен тугандар. Чö. Мына торуларчы? 60-тан ба?